Evo da vam pokažem šta ću danas između ostalog radit. Znači imam ovaj Philips Lumea Prestige za trajno uklanjanje dlačica sa nekoliko nastavaka. Znači u njemu imate različite nastavke. Uz njega dobijete i torbicu, naravno kabel za struju. Znači sam aparat izgleda ovako. Imate 5 jačina, znači od 1 do 5. Možete ovdje uključiti i da on sam analizira koja vam je jačina potrebna. Znači jednostavno ga upalite, stisnete ovdje i onda stavite, naslonite na kožu i onda on odredi koja jačina vam je naravno potrebna. Možete i sami, ako možete izdržati 5, stavite na 5, ja to najčešće koristim. Onaj nastavak koji meni momentalno gore je na obični, znači za noge, odnosno za cijelo tijelo. Onda imate nastavak za lice. Ima nastavak koji je za područje ispod pazuha i ovaj nastavak koji je za bikini zonu. Tako da ja sad počinjem sa nogama. Znači sad se idem izblicati. One eternity later. Ne znam da li će mi ovo biti najbolji ili najgori pothvat koji sam napravila, ali ljudi kad dosad idete raditi ovakve gluposti, nemam pojma. Znači nanijela sam kremu za uklanjanje dlačica, onu balejnu. Tako da sam za početak skinula, mislim vidite kakve su. I počelo mi to smetati. Tako da sam sad nanijela depilacijsku kremu od Balea i samo na ovaj dio od lakna prema dolje, da vidim prvo kako će to ispast na lijevoj ruci. Mislim, naravno, znam da ću morati desnu, ali barem da ne ukakim cijelu ruku ako sam već krenula. I onda, nakon što obrišem kremu, pričekat ću jedno sat vremena, pa ću ići izblicat. S obzirom da sam noge sad, odnosno nisam cijele noge, desnu nogu sam uspjela cijelu izblicati, sad mi se više momentalno ne da. Idem nešto napraviti po stanu, pa ću onda sjesti i opet napraviti lijevu nogu, jer mi predugo traje s ovim aparatom, znači predugo i nemam živaca za to, tako da moram između nešto napraviti. Ja ću kremu drži se 5 do 10 minuta, ja ću neku zlatnu sredinu od 8 napraviti. Namjestila sam timer na Alexi, tako da će mi reći kad mi istekne vrijeme. Ja se nadam da će ovo biti dobar pothvat. Držite mi fige. I pišite mi obavezno da li vi depilirate ruke, na koji način, da li to uopće radite. Ako da, zašto? Ako ne, zašto? Danas sam odlučila pripremiti baked feta pasta, ili tak nekak se zove. Uglavnom, pripremila sam sherry rajčice. Ja neću raditi samo paradajz sa paradajzom, nego sam odlučila staviti i poriluk, jer je to ono što momentalno imam doma. Ovdje sam narezala šaloten, to vam je, uvijete, nemam pojma kako se zovu ovi lučići duguljasti. Stavit ću njih, češnjaka. Tako sam vidjela da stavljaju ovako u ljuskici, tako da ću ga i ja staviti u ljuskici, pa ću ga poslije ogulit. Sada ću staviti maslinovo ulje, djevičansko kao maslinovo ulje u spreju, pa ću fino pošpricati unutra. Istrnut će mi prst. Ja ono što obavezno stavljam uvijek je naravno vegeta. 2 put ću doslovno okrenuti sol, papra. Papra volim. Evo, papra ćemo ovako. Začin za picu. Da ćemo isto malo ovako, neka ga. Stavit ću ove, a ne, to je ruža. Bože, ovo je sušena ruža za džin. Sam si ružu stavila, Bože Petra. Chili flakes nemam očito, ali ću staviti čilija u prahu. Ovako, nekako. Sušenog peršina. Ovako otprilike. I mrvicu češnjaka u prahu, ali doslovce mrvicu zato što ga već imam live. U sredinu ću staviti fetu.
koju sam donijela iz Hrvatske, krajnji je rok da ju potrošim, President Salakis. Ne, sad 3 u 5. Još ću malo ulja posipat po feti. Tako. Staviti samo malo onog suhog peršina po njoj, odnosno posipati. Sad to ide na 20-25 minuta u pečnicu koja je vrjuča. A joj, šta ovo miriši. Bože dragi. Nemoj bježat, nećete. Isuse, skoro mi je sve ispalo iz ruke. Gledajte ovo. Kakva divota. Izvadit ću češnjak, oljuštiti ga pa vam pokažem. Grandole, to je tijesto slično fusilima, samo je puno tanje. Ajme, ne mogu se nagledati ovog. Kako izgleda kad sam servirala, sve sam izmiješala, stavila sam tjesteninu, još sam gore posula sam mrvicu maslinovog ulja i naribala svježi parmezan. Znači, jednu stvar vam moram pokazati i znam da ćete vrištati od smijeha, ali ono što vam moram reći je nikad nemojte raditi fake tan na večer po mraku, jer pogledajte mi ruke. Pogledajte mi noge. Znači, ja sam toliko tamna da je to strava. Da stvar bude gora. Toliko sam neravnomjerna. Lice mi je katastrofa. Ne znam kaj se dogodilo. Prošli put sam isto radila na večer. Ispalo je super. Ali danas sam stvarno naranđasta. Pogledajte ovo. S obzirom da nemamo onaj tan remover, može se naručiti preko DM-a, vidjela sam online ili Beauty Pay, znači u DM-ovoj prodavaonici ga nemaju, ali ga imaju online, ali dok to stigne, onak, ja sutra radim i ja ovakva ne mogu ići na posao, tako da sad idem napuniti kadu s vodom i idem se imam onu rukavicu kao za eksfolijaciju, idem se probati izribati sa time jer kaos. Znači trbuh, noge do koljena su ispale predobro, ali lice i ruke i noge, Bože, sačuvaj. Sam polomila nokat i mislim da ću svisnut od boli. Znači ne znam da li se vidi, nemojte gledati, fake tan još uvijek ne odlazi. Pa sam flekava, uglavnom zapela sam za vrata, tamo gdje se vrata zatvaraju, unutra mi je nekako uspio prst zapet kad sam išla palit svjetlo u kupaoni i grunuo mi je, pogledajte di. Znači boli ko sam vrag i već vidim tu mi se napravio podljev ispod. Idem sad to skinuti s mašinicom da vidim kolika je šteta. Crknuću, moram ga skratiti svakako sad. Užas. Evo vremena danas vani. A pokazujem to samo zato što sam danas odradila zadnje za ovaj tjedan. Danas je četvrtak. Slobodno sam, znači petak, subotu, ponedjeljak i utorak. I evo vremena. Puše, kiša paducka. Veselila sam se nekom suncu, ali hajde, opet slobodna sam i idemo krenuti sa kavicom, pa lagano čišćenjem. Subota je 8:30 na večer. Ja sam ogladnila ko pas. Cijeli dan sam čistila, pospremala po stanu, odnosno ne samo danas, jučer i danas jer sam slobodna. Mislim da sam rekla u jednom od izječaka. Slobodna sam petak, subotu, nedjelju, ponedjeljak, utorak, radim tek u srijedu. I ja sam odlučila danas i jučer da očistim cijeli stan, tako da sam sve izribala. I onda sam se odlučila nagraditi sa make-upom, a ne idem nikam. Idem do McDonald'sa. Uspjela sam čistu majicu zeznut sa ružem kad sam ju oblačila i onak luda sam.
slikala sam se sad jer onak bilo mi je dosadno. Padala je kiša, htjela sam aute ići oprati još, onak da zaokružim to svo čišćenje. Međutim, dok je kiša nema smisla da perem auto, mislim da bi bila jedina kretenuša na praoni, makar bitno mi je bilo da usisam. Idem se pokrenuti jer sam sad stvarno prilično gladna, a pretpostavljam da je gužva, boli glava jer petkom i subotom je inače katastrofa ovak na večer u Megiću, ali inače kad je gužva se onak sam izvrtim i nema šanse da čekamo. Danas sam tak gladna da onak čekat ću, definitivno ću čekat. Evo čak je ok, nema tolike gužve. Tamo je kućica gdje je bijeli auto, tak da ok sam. Koliko nam je? 9 sati. Išla sam još do Reve, išla sam do dućana. Jer sam išla uzeti meso za sutra da složim neki ručkić i tijesto za pite, možda napravim krumpirušu i uzela sam bleterta, onaj, bože, uzela sam, bože kak se zove, lisnato tijesto da napravim savijaču lisnatu sa jabukama i orasima. Već se sad veselim. Sjetila sam se sad kad sam već skoro gotova. Ovdje imam lisnato tijesto. Ogulila sam 4 jabuke i to sa koricom, znači samo sam ih oprala i jednostavno naribala na ribež. Dodala sam cimeta po ukusu, šećera isto tako i onda sam 2 šake oraha samljela u drobilici i dodala unutra onih zobenih pahuljica za 3 jušne žlice otprilike. Samljela zajedno, znači sa orasima, pomiješala sve skupa i sad sam to složila na lisnato, zamotat ću i peći na 160, 20-25 minuta, odnosno dok tijesto ne porumeni. Baš se veselim, radila sam ovo prije neka 2 tjedna i skoro cijele 2 štruce sam pojela onak solo, tako da jedva čekam da ovo bude pečeno danas. Ajde da vam sekund pokažem šta sam iz DM-a naručila. Radila sam narudžbu zato što ono zbog čega sam naručivala nema u dućanu, nego samo u ovome, samo online shopu. Znači, s obzirom da sam radila fake tan, ljudi, ispala sam bože sačuvaj, ne znam šta mi se dogodilo ovaj puta. Uglavnom, naručila sam od Bondi Sense ovaj Self Tan Remover. Imate unutra koliko? 200 ml, cijena mu je nekih 19 eura ako se ne varam. Na nozi mi je ok odradio posao, međutim na ruci sam dobila plikove, znači po ovako ovom ovdje dijelu. Tako da mislim da ga na rukama, odnosno tu gdje mi je koža osjetljivija, neću koristiti, ne daj Bože na faci, jer očito mi ne funkcionira onako najbolje kako sam mislila da bude.
Onda, ajmo ovo. Mislim, ja sam ovo već otvorila, me zanimalo kaj je unutra. Nisam se mogla sjetiti. Znači, ovako su posebno zapakirali mali proizvod. I naručila sam svoju u zadnjih nekoliko mjeseci omiljenu olovku za usne, jer je moja pri kraju. Ne gledajte mi kožicu, znači jučer i danas cijeli dan čistim i radim to bez rukavica i sad ću morati ići ovoga, sad sam si već pripremila kupku, pa dok se malo voda rashladi, rekao da vam ovo posnimim. Pa ću onda i odraditi kožu sa mašinicom. Znači, naručila sam si od NYX-a ovu lip pencil u nijansi Pale Pink, znači obožavam ovu nijansu, ne mogu je sad otvoriti zato što je ovak zatvorena, ali ovo vam je ovako neka nude nijansa i divna je. Zatim naručila sam enzimski peeling. Ovo sam već bila probala i sa njim sam stvarno zadovoljna, lice doslovno bude baršunasto nakon što se ovo koristi. 3 sam naručila, jedan sam već bila iskoristila, znači od Birutin enzimski peeling. I on se koristi tako da navlažite dlanove i ovaj prah istresete na ruke i onda nanesete na lice i ostavite doslovno, evo čak i ovdje piše, 1 do 2 minute se masira na licu i onda se ispere. Odlična stvar. Zatim naručila sam ovako 3 ove okoločne maske, zato što su imali akciju, ako se naruče 2, 3 je gratis. Tako da sam naručila jedan ovaj Energy Elixir sa pink grapeom, hialuronom i vitaminom C, to je od marke Beauty. Zatim sam naručila jednu Deep Hydration, aloe vera, hialuron i vitamin E. I treća, ovu sam već također imala, ovo je Beauty Boost, kolagen, hialuron i treća stvar, nikad čula, nemam pojma šta je. Zatim naručila sam također od Bondi Sense jedan ovaj reusable self-tan aplikator. Tako da onaj sprej koji imam mogu nanositi na tijelo sa ovim aplikatorom. Divan je, znači full je mekan. Probat ću vam ga otvoriti. Znači evo, rukavica je dvostrana, izgleda vam ovako. Tako da, mislim, moram i onak prat prije korištenja pa ću ju spustiti. Onda naručila sam, s obzirom da sam potrošila onu od meda i još nečega koju sam imala, onu naranđastu. Naručila sam jednu balejnu pjenicu za umivanje. Ovo je sa ekstraktom bademovog cvijeća za suhu i osjetljivu kožu. Znači, ja radim double cleansing već jako dugo vremena, znači sigurno već pola godine. Znači to. Onda naručila sam 2, međutim jedan sam već stavila u upotrebu, ova mirica. Naručila sam si od Ervika ovaj botanika miris, ovo je Himalaya, magnolija i vanila, ljudi. Ovo sam već 2 potrošila, ovo toliko dobro miriši, ovo je, ako volite vaniliju, znači ova magnolija onako daje neki onak čarobni miris, ali vanila u ovome je čisto čudo. Znači definitivno ako tražite neki onako brutalan, rekla bi egzotični miris, a opet nije na neko tropsko voće ili tak nešto, probajte ovo, čudo. Još jedna stvar koju sam naručila je za dom, zato što mi je trebao ovaj za čišćenje suđerice. Od Finisha sam uzela sa mirisom limuna. Tako da, eto, mislim da ću to danas iskoristiti. Onda uzela sam ove balejne nose strips sa aktivnim ugljenom, zato što su savršena stvar. Znači, nose se navlaži, flasterčić se nalijepi, drži se 15 do 20 minuta, ja ga uvijek držim 20. Sa nosa skine sve one sitne dlačice za koje onak možda ni ne znate da imate, jer su svijetle i ne kuže se. Kad maknete flaster je crni, na njemu se vidi šta je doslovno flaster sve izvuko sa nosa, tako da ovo bi definitivno preporučila. I zadnja stvar koju ovdje imam je Balein uljni peeling Totes Mer Salts, odnosno Totes Mer Sol sa mineral kompleksom. Ovo je peeling koji ja obožavam, vidite sami koliko
ulja ima u njemu. Bio je na toplom pa se malo otopio. Ja ću ga staviti na 10 minuta doslovno u frižider, samo da se malo smrzne, odnosno da se malo samo stisne da ga mogu sad koristiti u kadi. I to je to za moj mali DM haul. Odlučila raditi tortu, odnosno kolač od čokolade i mrkve. Ovdje imam nekih 250 grama narezane, očišćene mrkve. Ovdje imam 100 grama šećera, ribanu naranđu, odnosno ja sam stavila jedan onaj paketić što ima ovdje za kupiti sušene već izribane. Imam jedno 5 grama cimeta i ovo svjetlo što se vidi je kardamom. Stavila sam doslovce mrvicu kardamoma unutra i to ću sve zajedno ubaciti kasnije. Onda imam 100 ml suncokretovog ulja i ide 250 ml vrhnja za šlag. Topljenu čokoladu, treba ići 100 grama tamne čokolade, ali uvijek volim staviti više čokolade, hoću da mi bude čokoladni kolač. Stavila sam 100 grama tamne čokolade, stavila sam 100 grama obične i jednu žlicu nutele. Obožavam nutelu stavljati ovakve stvari jer bude puno finiji okus te čokolade onda unutra. Imam i 3 jaja koja sam već M veličine stavila u blender. I ovdje već imam 200 grama brašna, imam 100 grama nezaslađenog kakaa, odnosno onog kakaa za pečenje. Stavila sam gore jedan cijeli prašak za pecivo. I još ću dodati jedino malo soli, jer to piše kao da se stavlja, evo ovako otprilike. I sada ću jednostavno sve sastojke mučkati. Pustiti vam muziku, da vi slušate muziku, da ja mogu slušati svoju dok ovo radim. Pomiješala. Kolač je spreman za pečnicu, sada ide na 160 stupnjeva, 40 minuta u pečnicu, naravno sa čačkalicom provjeravati da li je pečeno i pokažem vam ga kad bude gotovo. Kuhinja mi ovako izgleda nakon kolača. Ono, pucat ću se. Ali ništa, sad to idem čistit. 40 minuta se kolač treba peći, tako da onak čuda stignem napraviti. Ovo je gotovo doslovce za 10 minuta.
ovak. Ja sam kolač već izvadila, ali sam pričala s kumom preko video poziva i onda vam nisam mogla snimat. Morala sam ga izvući, sad je već jedno 20 minuta vani, narezat ću ga, ljudi miriši. Cijeli stan mi miriši toliko lijepo da zaronila bi glavu najrađe u ovaj protvan unutra koliko miriši. Uglavnom idem sad narezat, posipat ću si tu kocku koju ću narezat sa šećerom. Da probam odmah dok ste mi, ajme što je ovo mekano. Bože moj. Znači, čisto savršenstvo. Neću vam mljackati jer ja ne podnosim kad netko mljacka i slušat nekoga kak jede. Tako da idem pojesti ovo u miru i gledamo se kasnije.